na sjelo kad odeš, sjela su bila kad su ljuštilje, kad se ljušti žito. I posjedaju momci, tam cure posjedaju vam, onda se uzajmaju, ono, s klasoma se uzajmaju. Momak je tako Jašikovo sturu. Možda nije bilo struje, bile su lampe, ali je hodala sve žena s lampama pokraj cura i pokraj momaka. Da vidi kakva je situacija i šta ja znam. Jedan momak je se sa mnom, on je oljuštio klas da ja otkinem, znaš. Ja sam otkinula, on je mene davno zapre. Uso Bešić. I meni kaže, sad moraš biti moja, udaćeš se za me, jer se ostala pod mahanom. Ima tu da i kako se na njega ošamarila. Rekao, a jele, ja sam ostala pod mahanom, kaže, jesi. Rekao, kako sam ostala pod mahanom, kaže, pa davno sam te zapisala, pa rekao, ne si zapisala, jer sam ja pod mahanom, kaže ja. A ja, evo i ti s pošamarom. Ja pod mahanom, a ti pošamarom. I tako sam ja njega ošamarila, ja sam se onda otac sutri dan i Jakub i Harna Gavelin, ti znaš Harna Gavelina. Oni su došli i o tome raspravljali, kako je bilo, ko je prvi to izigrao i onda oni, momci onda da pomagaju, cura ošamari momka, cura ošamari momka. I onda, poslije Harna Gavelin o tome raspravljali kako je bilo, onda prijatelji od tijem Husi Bešića i otac ode je fino Selimu Bešića, on je Selima Bešića bio sin. On ode i rekli njemu, kaže, niste trebali nije trebao tako, to je bilo među masom Magda, kaže, gore njemu bilo nego njoj. Jer on njega kaže šamarla, gdje će žensko kaže šamar, jesam ja, kad ti mene zapuste, vi te čitaš šamar, prsti se znali kad sam na njegov šamarla. Ja rekao pod mahanom, a ti po šamaru. Pa jest, tako je bilo. Ne mogu, ko se prije, za maramicu igrala, nije se igrala, da su me za ruku pa da igraš, nego za maramice cure igrala. Aldar Nautovića, Miho, Hašimov, Uska Bezin, ti znaš Usku Bezinu. I to su sve moja generacija, to je bila momaka i cura i tako. A kako su bili pilavi šerbe, kako je bilo? Kako? Pilavi šerbe, kako su bili? Pilavi šerbe bude 2 dana, bude ono svira se i budu svirači, pilavi bili, pilav, zovu se žene, u te noći kad mlada i mladoženja oni idu u sobu te noći, zatvore se sutri dan, ustaje se, bubnjari bubaju i kažu da ustane mlada i mladoženja, pjevaju pjesmu, ustaje mlada i mladoženja, dijeli darove. A onda pjevaju, ja sam mlada, ja sam luda, ja ne imam dara, udala me tuđa majka, nisam iznala. I tako ta pjesma dalje ide. I tako je to bilo kad bude šerbe i pilavi. Šerbe kad bude malo se svira, pilav kad bude 1-2-3 dana. Dok se sve izreda i šta ja znam. I tako. A koliko kod vas bio šerbe i pilava? U mene Bogam bilo kroz godinu kad je čovjek došao na odsustvo. Kroz godinu kad je čovjek došao na odsustvo, onda je bilo. Nije prije bilo. I tako.